U ovom videu vam želim pokazati kako na Windows 10 podesiti koja grafička ima prioritet za koju aplikaciju. Na primjer, imate laptop sa dvije grafičke kartice. Jedna je integrisana koja dođe uz procesor, a druga je dodatna, na primjer neka AMD Radeon. Ona grafička koja je integrisana u procesor je mnogo slabija od dodatne grafičke. Zato igricama želimo dodijeliti AMD Radeon grafičku karticu, dok kao u ovom slučaju OBS Studio radi sa grafičkom koja je integrisana u procesor, a sa dodatnom ne radi nikako, odnosno samo izbaci crni ekran. Zato ćemo OBS Studio dodijeliti integrisanu grafičku karticu. Prvo što trebamo znati je da je Microsoft tu mogućnost dodao tek u Windows 10 sa updateom koji je izašao u aprilu 2018. godine. Pa počnemo. Prvo kliknem na Start menu, zatim Settings, sljedeće izaberem Sistem, pa Display, scrollam skroz na dno i kliknem na Graphics Settings, zatim na Browse Apps i navigiram do lokacije instalacije, odnosno tamo gdje se nalazi željena aplikacija, tačnije tražim exe file. U mom slučaju je to C Program Files, OBS Studio, bin 64 bit i u njemu se nalazi OBS 64.exe. Selektujem exe file, kliknem na Add i aplikacija se pojavi odmah ispod Browse dugmeta. Kliknem na aplikaciju pa na Options. Otvori mi se prozor i tri opcije koje mogu da izaberem. Prva je System Default, koja nas trenutno ne interesuje. Druga je Power Saving, takozvana štedna opcija, manje troši jer koristi slabiji grafički procesor, koji je integrisan u sam CPU. A treća je High Performance. To je u stvari jača grafička, nju bi izabrali da je neka igrica u pitanju, a kojoj sistem nije automatski dodijelio jaču grafičku. A u ovom slučaju ćemo izabrati drugu opciju, a to je Power Saving. Kliknem Save i to je to. Sad OBS Studio radi i ne prikazuje više crni ekran. I to je bio video kako dodijeliti GPU određenoj aplikaciji na Windows 10. Ukoliko vam se svidio video, lajkajte, ukoliko nije, nemojte. Ukoliko imate pitanja, postavite u komentarima, pretplatite se na kanal, ukoliko već niste, kliknite ono zvonce kako biste dobili obavijest kada bude novi video na kanalu. Hepek je prisutan i na drugim društvenim mrežama, linkovi u opisu ovog videa. Hvala na gledanju, lijep pozdrav, do idućeg videa.